muraho neza. Ni Alex ya Kayanza Intore. Mwene Kayanza ribakare rubabaza nditunze amaronko maramwe bari ku nzira ya Gatara. Uri mwene nde? Wowe uri mwene nde? Nibwira tumenyanire twikoranire dufashanye dukomeze tugendane. Ibi ni Ibirori TV. Wadukorera comment, subscribe na like. Akoze cyane. Aya ni amakuru meza mashya kandi adasanzwe. Tumaze iminsi twumva inkuru umushiki wabo Louise ategereje kujya cyangwa ategerejwe muri RDC. Yabisubitse. Menya impamvu muzi. Cyoba wicaye utega amatwi ubumburire amakuru muzi. Impamvu muzi yatumye mushiki wabo asubika kujya Kinshasa. Hashize amasaha make umuryango w'ibihugu bikoresha Igifaransa OIF utangaje ko umunyamabanga mukuru wawo Louise mushiki wabo atazitabira umuhango wo gutangiza imikino ya Francophonie itekanyijwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe iki gihugu cyo cyavugaga ko azaba hari. Biteganyijwe ko iyi mikino izahuriza amakipe y'ibihugu bigize Francophonie izatangira kuwa gatanu tariki 28 Nyakanga Kinshasa. Mu gihe habura iminsi irabarirwa ku ntoki ngo iyi mikino itangire mu buryo busa n'ubutunguranye, uyu muryango w'ibihugu bivuga Igifaransa watangaje ko Louise mushiki wabo uyobora OIF atazayitabira. Mu kiganiro yagiranye na Igihe, umuvugizi wa Louise mushiki wabo Oria Vante Wage yavuze ko bafashe iki cyemezo kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze yubahiriza inzira zisanzwe zikoreshwa mu gutumira uyu muyobozi. Yavuze ko mu nama rusange ihuza ibihugu bigize OIF yabaye muri Kamena, wari uhagarariye RDC yatangaje ko ubutumire bw'umunyamabanga mukuru muri iyi mikino buri hafi ndetse buzazanwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ariko birangira bidakozwe. Yagize ati ubusanzwe uko bigenda igihugu kiri gutegura amarushanwa cyohereza ubutumire ibihugu ariko kikanohereza ubutumire ku munyamabanga mukuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuko byari byanavuzwe mu nama rusange. Yaratuvugishije kugira ngo hemezwe umunsi azaburaniraho, ariko nyuma baje kuvuga ngo imikino n'ubundi ni iyanyu, ntabwo akeneye ubutumire. Oria Vande Wage yakomeje avuga ko uku kutagira imikorere ihamye kwa RDC bidashimishije Louise mushiki wabo. Yakomeje agira ati ibyo bintu by'urujijo rero ntabwo umunyamabanga mukuru Louise mushiki wabo yabyishimiye. Ikindi umuntu yakwibaza niba koko yaba ahawe ikaze. Niyo mpamvu yahisemo kohereza umwungirije mu rwego rwo gukomeza igikorwa byiza byo guteza imbere urubyiruko kwitabira kiriya gikorwa. Ibi bitabujije kumvikanisha ko bose
n'undi yifuzaga kujyayo ndetse ko imikino ibaho mu mwuka mwiza kuko ni igikorwa cy'ingenzi ku rubyiruko rwo bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Uretse kuba RDC itarubahirije inzira zikoreshwa mu gutumira umunyamabanga mukuru wa OIF mu gikorwa runaka, igihe ifite amakuru yizewe agaragaza ko n'ubundi iki gihugu cyari kimaze iminsi cyitegura imyigaragambyo ikomeye muri Stade des Martyrs yo kwamagana uruzinduko rwa Mushikiwabo, mu gihe cyose yari gukandagiza ikirenge ku butaka bwa RDC. Impamvu y'iyi myigaragambyo ngo ni uko Louise Mushikiwabo ari umunyarwanda kandi muri iyi minsi igihugu cya RDC kikaba kidacana uwaka n'u Rwanda. Ni imyigaragambyo bari biteguye. Imyigaragambyo byari biteganyijwe ko izakorwa mu buryo busa neza n'ubwakoreshejwe mu kwamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri muri iki gihugu ndetse n'ubwakoreshejwe mu kwamagana umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe mu burasirazuba bwa RDC. Ibi kandi bishimangirwa n'uko ku mbuga nkoranyambaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi hazenguruka ubutumwa bwamagana uruzinduko rwa Louise Mushikiwabo Kinshasa. Hari n'abafashe icyemezo cyo kujya kwikaragambiriza kuri ambasade y'Ubufaransa batabwa muri yombi, ariko baza kurekurwa nyuma y'igihe gito bakomeza kuririmba intsinzi. Olivande Wagner yakomeje avuga ko byaba bibabaje igihugu nka Kongo kigaragambiriza umuntu nkuriya, byaba biteye amatsiko n'agahinda, byaba bibabaje, nta bintu byabishimishe birimo. Umwanzuro wabaye nuko batazajyayo, ntazitabira, hazajyayo umwungirije. Ibi ni Ibirori TV, niho hantu tuba twakugereye, tuba twacukumbuye tukayaguha. Dukore subscribe, comment, urabukoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Nukuri murakoze cyane. Ibihe byiza, turabakunda. Murakoze cyane.